please be seated comfortably and devote your full attention to our guided interpretation of the eruption of Tērā. Your tour will commence momentarily. Welcome to the Wairoa! Though my He mate I pā ki o tāua tupuna ko tahi rau whātakau tau kimuri. Kāre noa Aotearoa ki te mai tētahi mahi pene. That was really, really nice. What we're going to do now is grab our props and we're going to get ready to run that item. Choose off, please. Kia ora I te whānau, nau mai, haere mai, kia tā Howard Morrison. Whakatata mai, whakapiripiri mai ki ngā whakaharatau o Tērā te Auahi. Waimari ana mātou o te whare tapere o Tāroa I te nui o ngā kai haka me te mātanga hoki o te taumata haka I Wainganui a rātou. Ko koe tētahi o ngā koroheke, I whakaritea mai mātou he pai tapu mau. No reira, kia nei whakaoro, tētahi o ngā tino koeke, tērā pēr te koeke o Tērā te Auahi. Nui nei ngā waka whakamuri koe te koeke mā bau. He ao whakaaro mo te mahitahi me te rangatahi I roto I tēnei whare. Me pono te kōrero, he uaua. I te rau o ngā pukenga kei o koutou mati. Tōna tikanga ka haumai au ki roto I tēnei whare, kua hau te mea e matatau ana. Engari kia noho au ki Wainganui a koutou pukenga rau ahe ana te waiata, te kanikani, ngā mea katoa tētahi ai. I actually don't act in this. Hey, Ken. If my scoot outside the dairy, boom! Ho, ho, ho! Hoa me haha te tahi situation. He aha te taumahatanga o ētahi taumahatanga o tēnei whakaari o Tērā te Auahi? Hei whakanui I tēnei kaupapa. E hara noa tēnei I te kōrero I te paki waitara, e hara I te mea hanga noa nei. Te whakatīnana I era āhuatanga, me te mea hoki te kite, ātinana mai, I reira tau mai te taumahatanga me te mōhio hoki he pono katoa e nei kōrero. Ka noho, ka rongo, ka kite, ka marama. Okay. He tērā tētahi wā I pēnei. He Māori te wairu, he Māori te kaupapa, he Māori katoa te hunga o roto. Hara mai ki te mātaki.